Danas se bavimo jednim ozbiljnim problemom u koji upada možda čak 80% investitora, što znači da ste vrlo vjerojatno i vi među njima i zato vas pozivam da ostanete do kraja ovog videa. Idemo se baviti ozbiljnim temama na kanalu Kripto teme. Postanite subscriber, opalite like i vidimo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima još jednom i dobrodošli na kanal Kripto teme, na kanal na koji ćete upravo sada postati subscriber. Hvala vam najljepša svima i naravno poziv svima, opalite jedan jedini like, podržite algoritam. Hvala vam najljepša. Ako još nemate nalog na kripto mjenjačnici BingX, sada je pravi trenutak da napravite. Link vas čeka dolje ispod. Svi koji se registriraju na BingX možete potražiti Mystery Box. Svi ćete dobiti neke nagrade u tokenima, u coinima, $5, $10, $20, nemam pojma kako koga dopadne, ali svi novi korisnici i stari koji naprave prvu transakciju, bilo kakvu kupovinu, prodaju, što god, aktivira im se Mystery Box. Tako da, eto ga, to je jedno iznenađenja. Međutim, ja ću sad dati jedno svoje mišljenje. Jako važno je da ovo shvatite kao moje vlastito mišljenje na jednu temu i mislim da je jako važna stvar s kojom se moramo baviti ozbiljno, ne samo na ovom kanalu, nego općenito svi mi u kripto svijetu koji se bavimo investiranjem u kriptovalute. By the way, ako ste novi, izlazi dosta videa posljednjih dana pa ne izađe obavijest, tako da molim vas od srca provjerite ovdje na kanalu, potražite još videa, ima zaista dosta sadržaja, uzmite si malo vremena, uzmite si kavicu i uživajte u kripto sadržaju. I ako još niste naš jumbo član, pridružite nam se za 5,90 mjesečno, imate otključana sva videa, možete sudjelovati u našim live streamovima samo za članove, možete sudjelovati u chatu, postanite dio naše zajednice i dobro nam došli. Sad idemo se baviti ozbiljnim temama. Prosječan kripto investitor ima neki portfelj. Nebitno sad kako ga je on rasporedio, ali zamislimo recimo da ima 50% u Bitcoinu. Znači 50% mu je u BTC i on je odlučio da mu je to dugoročna strategija. Znači dugoročno. On je odlučio Bitcoin da će držati dugoročno za moju djecu, za moju familiju, imam kredit na 30 godina, izračune, Bitcoin će holdat 10, Bitcoin će mu za 10 godina toliko narast, pa će on zatvoriti kredit za 10 i onih 20 je slobodan čovjek, otplatit će dugove kredite, kupit će teren, nebitno. Imaju svi neke svoje planove i njima je strategija Bitcoin long term. Ok. Sad on ovdje ima recimo još 40% portfelja u raznim altovima, XRP će pobijediti, Cardano će osvojiti svijet, Ethereum će biti novi standard, svako ima neke svoje izbore i isto imaju taj holderski nagon. Ok, holdaju 40% svega, znači to je sve na hold. I to će oni čuvati. Sad tu isto imaju planove. Do vrhunca bula. Pa ćemo neki traderi će mu reći kad će biti vrhunac, kad treba sve prodati. Jer ovi znaju, znaš. Ali to je isto drži. Ne dira, znate ne petlja svaki dan po tome. Ima plan. 5 mjeseci, 6 godinu. Kad sve eksplodira, on će uzeti puta 2, puta 5, puta 10 i tako dalje. I ovo mu je dugoročno. Ali ovdje sad priča postaje zanimljiva. Ovih 10% mnoge košta života. Zašto? Zato jer su ljudi odlučili sa recimo 10% svog portfelja igrati neku drugu igru, hvatati low capove, ulaziti u high risk projekte, pokušavati hvatati puta 2, puta 3, izlaziti, duplati i tako dalje. I tu se događa sada sve. Ovdje se događa trenutak koji razlikuje pobjednike od gubitnika. Jedni i drugi ulože 10% svog portfelja u neki token i napravi taj priča njima X2. I oni kažu, ubio sam. I on izađe na X2, ne zanima ga dalje, jer je discipliniran. Discipliniran je. Prvi put čovjek discipliniran pogodio X2. On sada ulazi u neki drugi projekt sa istom strategijom i kaže, sad ću opet hvatati X2. X2. Pametan sam ja, vidim ja da to mene ide. Sad ću ja ubiti opet. I on opet, nakon 2-3 dana low cap, opet napravi X2. On je znači već ovdje tehnički na X4 sa tim kapitalom. Znači, on je već oplodio kapital, samo 10% portfelja. Već ga je napravio puta 4. On kaže, znači ovdje sam ubio, idem ja sad opet. Sad ćemo mi razvaliti čovječa, vidim ja da mene ide. To su opet istraga, kavica, njuškanje, kopkanje.
nađe projekt opet na X2 sa svim tim ubije, on je tehnički već na X8. On gleda i ne vjeruje. Ljudi, ako među vama ima ljudi koji ste još uvijek ovdje, opalite dolje jedan like. Odmah. Hvala vam najljepša na vašoj podršci, znači od srca. Hvala vam. Hvala vam. Idemo dalje. Sad postaje brutalno zanimljivo. Legenda je našao projekt. Na početku vidi imaju neka partnerstva, neka priča, founderi, co-founderi, veze, poznanstva, low cap, founderima zaključano sve na godinu, 2 dana. Vidi neka, i on kaže, ovo ide lagano na X2, nema šanse da promašim. I on tu pogodi X2 i on je ukupno na X16. Sa 4 investicije on je oplodio ovo ovdje na X16. I sad gleda s jedne strane kako sam ja pametan, kako ja razvaljujem. Ovdje mi je mrtav kapital u Bitcoinu. To je taj trenutak kad on sebi kaže, ovdje mi je u Bitcoinu mrtav kapital, ovi altovi, šta ću ja čekat XRP i Cardano 100 godina, kad mene ovo ide, šta sam ja budala? I onda računa u glavi koliko je mogao novaca imat da nije išao samo sa 10% portfelja u ovu priču gdje je on jako pametan. Bitcoin mu stoji mrtav kapital, on kaže, vjerujem ja u Bitcoin, znam sve o Bitcoinu, izučio sam, pročitao sam, educirao sam se, Bitcoin će vrijediti $1 milion za 6, 7, 8 godina, za 2,5, 3 halvinga, svijet ide u jednom pravcu, Bitcoin u drugom, ludilo, altovi, sve super, sve što se radi na Cardano je ludilo, Ethereum je baš super, Sui je baš dobar, Kaspa mi se baš sviđa, obožavam Render, XRP, XLM, ne, on sam sve to gleda. Šta će on to čekat 100 godina kad je on pametan, on njega ide, on hvata X2 koji šale. I u tom trenutku se razlikuju pobjednici od gubitnika. Znate šta rade pobjednici? Sad ćemo napraviti ovako. Imamo pobjednici, a ovdje su gubitnici. Znate što rade pobjednici nakon što su 4 puta pogodili i napravili X16? Znate šta rade pobjednici? Ajmo reći primjer da je to bilo $1000. Da je tu bilo $1000 i da je on napravio 16.000. Pobjednik sada radi sljedeće. 10k stavlja u Bitcoin, 5k stavlja u one gore altove koje već holda i sa 1000 ide sa 1000 opet hvatat neki X2. To rade pobjednici. Šta rade gubitnici? Gubitnici znači imaju ovdje 16k, pomislili su da su Einsteini, da su najpametniji na svijetu, oni prodaju Bitcoin, računa Bitcoin je tu gdje je, idem ja s tim kapitalom oploditi novac negdje drugdje pa ću onda kupiti još više Bitcoina. Znači, oni izlaze iz Bitcoina vani, prodaju altove, šta će njemu altove, on izlazi sa altovima vani, i on sa 100% kapitala, sa 100% svog kapitala kaže idem ja sad hvatat neke low capove na X2. I prođe 10-20 dana, izgine na jednom, jedan pogod izgine na drugom. Ovo je riski igra u kojoj gubi preko 95-96% ljudi i dogodi mu se to da na najteži mogući način shvati da u ovoj igri postoje pobjednici i gubitnici, a da nisi pobjednik ako si pogodio par puta X2, nego da si pobjednik ako imaš strategiju i ako se strategije slijepo držiš. I da te ne povuče adrenalin, kofein, tein, ludilo, kako sam ja pametan jer sam iz ovih 10% riskantnoga na riskantnim projektima pogodio. Ne zovu se riskantni projekti, bez veze riskantni projekti. I kad ti povučeš novac iz Bitcoina, prodaš Bitcoin i s tim ideš u riskantne, ti si iz sigurne priče ušao u riskantnu priču. Ti si izašao iz jedne sobe gdje sve znaš i sa svim tim ruksakom ušao u sobu gdje ne znaš ništa, gdje ne znaš kako te putovanje čeka, gdje jedan founder, co-founder, jedan član tima može stisnuti tipku sell i tebi sve ide na nulu. Ovdje si samo imao malo znanja, malo sreće, međutim te serije stanu i ne može ti Bog pomoći. I zato je, po meni, moje vlastito mišljenje, ako se već ide s nečim u riskantne, ne smije vas povući da ono što imate drugo u portfelju, da sebi dozvolite da se idete toga rješavati i da i to prebacujete u riskantnu priču, jer jednostavno, ko se igra sa vatrom, opeče se ljudi. Za sam kraj,
U opisu dolje vas čeka link za BingX, ako još nemate nalog i ako još niste Jumbo član, pridružite se našoj obitelji, kripto obitelji i vidimo se uskoro.